benshi bari kwibaza ngo kuki muri iyi minsi hari kubaho impanuka kandi impanuka ziteye ubwoba. Benshi bari kwibaza ngo kuki ese abantu bari gupfa kenshi cyane biturutse ku mpanuka. Bamwe barabanga hari insengero zakinzwe, abarabuye ngo bagisiga, abandi ngo ibyaha byabaye byinshi, abandi ngo ibintu byarivanze. Buri wese afite uko ari kubivuga, ariko icyo mbona cyo ni uko igikwiye ari ukongera ibintu gusenga. Mwa babyeyi mwe gusenga ntabwo ari ukuvuga ngo tujye mu masinagogi cyangwa mu rusengero, ahubwo no mu rwasengera, ariko biteye ubwoba. Ni impanuka iteye ubwoba kandi impanuka idasanzwe, impanuka rwose yabaye inshoberamahanga. Kubona moto igonga imodoka igashwanyagurika, icyo kuza bari kuri moto bakahatakariza ubuzima. Gusa umwe wari uhetswe ashobore kuba agitera kuka, ariko uwari utwaye we kugeza kano kanya ntabwo akiri guhumeka. Hanyuma rero amakuru turayakomereza nyuma yo kureba iyi videwo. Muraza gukomeza mwumva uko byagenze ku bantu bari bahibereye. Murakoze cyane. nta muntu ufite ikote ritarinze mu bahungeza nta muntu ufite ikote ritarinze. Muraho neza, turabasuhuje. Ni kuri Bavuge Theogene TV no ku Nkuru Iruta Izindi TV n'ibindi binyamakuru. Iyi nkuru murayisangaho. Ni inkuru idasanzwe, impanuka iteye ubwoba hano mu karere ka Kirehe Nyakarambi, aho moto yagonze imodoka igashwanyagurika. Moto yari ihetse abantu babiri. Moto yitwaye abantu babiri, umwe yari umumotari nyine, undi nawe ari umukanishi wari uyitwaye. Bivuga ko yahoze ari gitifu w'akagari ka hano nuzanya Nyabikokora, ariko kugeza kano kanya impanuka iramuhitanye, uyu yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru iteye ubwoba, inkuru iteye agahinda, ariko nk'uko mugenda mubikurikirana baho yuko moto yagonze. Iyi mpanuka yabaye nanjye mpari, moto yagonze imodoka. Nibwo bwa mbere mubonye moto igonga imodoka igashwanyagurika. Imodoka irashwanyagurika rwose. Nibwo nabonye ko umuntu bamugonga akazamuka akajya mu kirere akamanuka ni ibintu bitabaho. Moto yagonze imodoka, uri kuyibona yashwanyaguritse ku buryo moto nayo ubwayo ijante utapfa kuyibona. Ijante ya moto rwose ntiyapfa kuyibona. Impanuka rero ubona ko yatewe n'umuvuduko w'iyi moto. Yavuye ku muvuduko w'iyi moto. Iyi moto yari ifite umuvuduko mwinshi ikata hano hafi ya banke Beka. Rwose moto nayo irasakirana irayikubita.
moto n'abo yari ihetse bose bikoza mu bicu, umwe arasimbuka areba imodoka agwa inyuma yayo, undi arazamuka ageze hejuru amanukira kuri taraburize aramanuka yitura muri kaburimbo. Moto yo ntabwo wamenya niba ari moto cyangwa ari igare. Ni inkuru ibabaje rero, mwihangane ba nyirabantu, nawe ntabwo hari icyizere ko cyo kubaho. Ni inkuru ibabaje kandi iteye ubwoba, ariko hamwe no gusenga Imana wenda araza kubaho.